kwezi watukufu wahishenzi wa shanzuan, kwezi watukufu waheshesi wa shanzuan hamara ya saya, kwezi watukufu waheshesi wa shanzuan wakati nlonu mali isihi, majeshi yasihi, magari yasihi, kartuana namru, kartumana namru, nambaki malagoni hanyu, nambaki o malahoni hanyu, eti garinikao azali ne shekundi shahe, nambaki o malahoni hanyu, kojo huja ya mweni, kojo huja ya mtoweni, wanansi walemewa, haizo, na riwazibi zenti, wortuanza riwane, rituanza ritedamu. Karna ushinda riwane na buduki, wanama wanzuwani. Gambre jei, mali isihi, jeishi lisihi, magari ya kijeisi asihi, maugu, na mbako malahoni hani. Kartina mbu, si hisi nga sobonte, waloda niko tina nrogo wafanyao, waone zerenio za hao kweli, chako tudunga izori wambiao, haizo, wananti, gaftabi hao, wananti, zenguzi hea, na boraha, wanama wangazija, na mjunzi ya nimba kondani hanyu, na mbeko malahoni hanyu, watike mrujoro haende atahea faya waya, na rwazimbi zenti, manama gamhurongozo, manama ministre wa finance, manama Ahmed Bazi, gamurongozo kiwananya, haso gamurongozo edamuyo nzima, yema koko madzima, hajira liyamani, wonde duzagu, yema koko yo madzina, yema koko o madzima, gamuheshelezizo, gamurongozo kiwananya, manama Ahmed Bazi Salimu, babaho Mzee Bazi Salimu, ngura mrehemu, hahimilia Ahmed Abdallah en conseil de ministre, babaho haka ministre d'État, hamambia Ahmed Abdallah kangoso alizonai, hamambia goso alizonai, habi hai démission henzahe, mzee wahu bamedi, uchikeabu, mdu waka rais wa chambre de commerce, uone zebei ziheye 44,5%, ukengo dazo, mbaba, waho, haonesa madabdala, gato fanye hamadai wa Ahmed Bazi Salimu, nemana ni hurongo zao, ye koko ye mzima, eba koko wakawane, gojuo, hata tijo profite ni mwambie bojunai, ye koko ye mzima, siwa na anya sohoti, ntidiwaze, kwezi, na mfikiri nyi wandu sawa nti hiyo, wakumori kwa na mshinda, yose beizi hea, 44,5%, c'est pas possible. Manama Ahmed Bazi, mundu kara isi wa chambre de commerce, kana wananti kwa na mshinda, yabuka wananti kwa na wana na mungu, wananti kwa na wana na mungu, wajwa uzimbize nti, wa uzimbize hewe, kufanya jamze waho, batu ambia Ahmed Abdallah ka, guswa lizonai, habe hede misio, haizo wa Comores, wahembude, marahaba, wa Comores wahemtamihuli, marahaba, gamparo zerejo zindwa jina,
fumbuni banku hambu nambako malahoni hanyu nambaki wa malahoni hanyu nabumzibize ntira ngu maudu na mumzibize ntira ngu maudu wanama wanzuani gamrejei mali sihi majeishi wasihi magari yasi nambako malahoni hanyu kartuwana na mru wanama wa mali henye narinjie rangu maudu rimzibize azali asmani no arwahenti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.